nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa mukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wanyu, ba nyakubahwa umuryango wa perezidansi Cyprien Ntaryamira baje kumusabira igihugu cy'Imana n'abanyagihugu b'Umukama. Turasubiye kuronka akaryo ko gusabira perezida Cyprien Ntaryamira n'abo bari kumwe. Uyu munsi tukaba tugarutse imbere y'Umukama kugira ngo tumushikirize tumusabire. Yego niko hashobora kuvuga ati twahereye kera ngo twizeye Imana yamaze kutwumvira. Yego cyane naho yamaze kutwumvira igisabisho cy'umwaka cyangwa gifise aho gifasha. Na twebwe kuba twakoraniye ngaha turiko turazirikana ibyo biraheza bikadufasha kugira kwacu mu buzima bwacu. Ubuzima rero bubaniranye ari mu gihe cya Pasika, kandi mbonera n'akaryo kubifuriza Pasika nziza kuko turacyari mu minsi yagenewe kwihimbaza muri Eklezia Gatolika. Hariho akamenyero yuko iminsi 8 yose ikurikira yitwa Octave, tugomba guhimbaza Pasika turirimba Alleluia. Turacyari rero muri icyo kiringo, nicyo bituma n'ibisomwa twashikirijwe byose byari bigamijwe kuri uyu munsi ko dusanzwe tugera muri Eklezia ku isi yose y'ibigahera. Ubundi rero patiriya amajambo makeyi atwibutse natwe ingene twosabira perezida Cyprien n'abandi bose bitavye Imana fatiye kuri iri jambo ry'uyu munsi. Bwa mbere na mbere twokwibutsa ko izuka rya Yesu Kristo n'izuka ryacu nyene ari umugambi Imana yagize kuva kera n'imyaka itaramuka. Yohana Mweranda batubwira ati Imana yarakunze isi, yarakunze abantu gushika ibahere Imana wayo kugira ngo umwemera wese ntapfe arongere ubuzima budahera. Umugambi rero ni uw'Imana. Nico gituma kenshi bavuga ngo nk'uko byari byaranditswe. Ivyo vyanditswe rero nibimenyesha umugambi Imana yagize kuva kera cyane, naho abantu byabagoye kwizera. Rero cyane batuma byarabagoye gutegera. Murazi n'aho wabo Rwanda bamusaba ko bari bakunze, bari babigiye n'umuntu bamaze gusohoka byarabagoye cyane kugira ngo batwemere. Yesu yaretse kubabonekera kenshi. Igiye kwisoma neza twasanga agashika 12 kose yagiye arabonekera. Gatanu kuri uyu munsi ukurikira Sabato, umunsi wa mbere, gatanu kose kuva mu gatondo ugiye aho abapfasoni ba Mariya Magdalena n'abandi bamubona gushika ku mugoroba aho yagiye gusanga abatumwa b'abakorani i Senamina. Byarabagoye rero kwakira kwemera. N'ubu twumvise iri jambo Padiri atubwiye adusomeye ko kuri bamwe 11 ko wa 12 Yudeya bazivamo bari basubiye imuhira, bari bagiye mu Galilaya. Sinzi ko ari kugira ngo bitabe bwambere yari yabahaye cyane ko ari kwihebura. Ibyo ari byo byose turabona yuko basubiye mu bikorwa bisanzwe byabo. Hejuru atugiye ngo abandi batuturajana. None rero icyo twokuramo ni iki? Bwa mbere bagikoresha ingufu zabo n'ubushobozi bwabo, nta na kimwe baronse, nta na kimwe barenze guca atana kimwe baronse. Hano rero Yesu amaze gushika akababwira ati tera urusinga usenga ajya mu buryo bwayo. Ngo baje baronkaho n'ingendo byinshi cyane gushikaho n'urusenga rw'abantu usanga uri kumwe n'Imana, uri kumwe na Yesu Kristo, ufatishije ngo ubashe kubwira. Hari byinshi ushobora nawe ugiye mu bwenge bwawe gusa n'amagara yawe yonyine, inama yawe yonyine, ugarukira hagufi. Ari natwe tushika ko nawe ariko siko ushyigikiwe nawe
ugira kabiri biraciye babwira ati nimuze hano basanga yabateguriye uburyo kuri France yabateguriye akatejeje aho hantu kukiyaga hariho abakristu bafashe umugenzo babita breakfast fire bamwe baramukitaba yigana igihe Yesu Kristo yakoze aho ku nkombe y'ikiyaga cya Tiberiade arahise rero arabazimana tukazimana ukuntu yashaka kwereka ko ari kumwe nabo abasabye gusubira kwegerana bari basanzanye none baje kwegerana abegeranye iruhande y'iri jambo risakaje y'ukarisitiya tuwatuka bafata umukate arawubagaburira ahije kubezanye ashaka kubegeranya kugira ngo bumve yuko icyo kibaranga ari urukundo ari umuryango ari gushyigikirana ari ukurema ubuzima bwabo. Icya gatatu ni uko ejo nimuzo bisoma muri ekeziya yacu ni uko buno nyine azoce yihanira Petero akamubwira mbega Petero urangurumva gusoma hose turi kumwe amaze kumubwira rero amaze kumuhanisha yishimyemo waciye gatatu akishyura gatatu nawe yaciye amubwira ati kandi intama zanjye rero Yesu Kristo niwe yaciye amuha ubutumwa genda rero bananiwe kuba natanga genda bananiwe kuba natanga kuko icyo gikorwa cy'izuka rya Yesu Kristo kigiherera kuri uyu myaka n'uyu munsi wa kera kirabandanya kirabandanya kuko mu byanditswe byose bavuga yuko yapfuye ku bwacu kandi yazutse ku bwacu ntiturera rero Yesu Kristo wenyine kuko mbego ntituramushikiye wenyine ahubwo turabona twebwe uruhara rwacu mbere uruhara rwacu nk'ababerezi gusa kugira ngo tumenye ibyabaye kera tubyibuke nko kumenya imyitwarire ya kera cyangwa turafise uruhara na twebwe rwa minsi yose ushikaza wagarukira yego turafise uruhara rwa minsi yose kuko yaje kugira ngo dukize ibicumuro byacu yaje kudusabira ikigongo cy'ibicumuro byacu icyo rero bisaba guhinduka tukagira imigenzo myiza bijyanye n'inyigisho yadushikirije bijyanye n'amategeko yaduhaye dusigaranye bijyanye n'abamwemera birangiye basigaranye aho rero niho twumvise mu gisoma cya mbere mu bikorwa by'abatumwa twumvise igene Yohani na Petero na Yohani barakije umuntu yagenda ku nkombe hanyuma rero bamaze gukurikiza uwo muntu agenda aratamba atarika abahagariza abantu rero babazitaye nabo barababwira bati nimutangara ntibivuye ku bubasha bwacu nta mafaranga twese ntazahatuye ariko icyo dufite kimwe turazi ko izina rya Yesu rikomeye mwibuke n'ingene Pawulo mweranda yigeze kutubwira mu ibaruwa yandikiye Abafilipi ati Yesu Kristo yashatse kwikungana kamere y'Imana yigize umuntu yicisha bugufi araheza aragambaruka aremera afana ku musaraba ariko kubera ubwo bugabo bwose izina ryiwe Imana yarize rikuru cyane usumba n'iry'abamarayika bose none Petero na Yohani iryo zina rya Kristo ryo zina ry'umucunguzi wacu ry'umukama wacu niryo ryakenejwe mu mubona ariko atariye ububasha bwacu gusa hanyuma rero ubwabo byateye amakenga amakenga gusa byateye n'ishavu abari barongoye icyara muri icyo kintu babatoraguye abasaserdoti mu hambere abafarisayo n'abanditsi b'abasadusayo hanyuma rero bababwira ati iryo zina twarababwiye yuko rigasubira kuvugwa muri iki gihe none mwahitanye gute uriko murashigisha twarabihaniye twumvise rero inyishu Petero nako yavuze ko niwe yamuvuga ku izina ry'abandi ati iryo zina niryo ryagejeje umuntu mubona amazina yayo kuko niwe ryabonye mwebwe mwashoboye ariko umugabo yabaye muri y'ishingiro kandi we
twebwe uko tubizi nta muntu n'umwe yigeze yitwa izina rishobora kutuza ari igihe. Niho rero ndakababwira mu isomo tuzosoma ejo ati naho dukuza twebwe dushobora kuyobora icyo twabonye icyo twumvise tuzobivuga. Aha rero ni hamwe dufatira ko kugira ngo tubone ko Yesu Kristo nawe nyine yadusigiye uruhara rwacu si ukumwibuka gusa uwabaye kera ukumenya utaraheze n'uyu munsi umwe wese arafise uruhara. Petero rero na Yohana n'abandi batumwa turazi ko yavuye ababwira ati genda muhere bwa Yerusalemu mugende mushike iminsi igarukira mwese mumenyeshe ko twumvise nanjye nzoba kumwe nawe. None rero turazi yuko yadusigaranye umutima mweranda kujya mu tokore n'ububasha bwacu gusa yadusigaranye ijambo ryiwe dusoma rikaturemesha, yadusigaranye amasakaramentu yiwe, yadusigaranye kiliziya yiwe kugira ngo ntihagire gukora wenyine ariko aradoha, yadusigaranye abagenzi, yadusigaranye byose. Ibyo byose rero kugira ngo bidufashe guhinduka kugira ngo byazuka yiwe kwagupfa kwiwe n'ugupfa gusa. Aha rero natwe rero dufatira kugira ngo dusabire n'abacu bityo Imana cyane cyane uyu munsi tukanenda gusabire perezida Sipiriyano Ntaganda n'abo banyarwanda dusaba ko ibara nk'iryo rize risubire mu bihugu, sivuze mu gihugu gusa mu bihugu. Ibyo rero biva no ku bantu, biva no kuri politiki yabo, biva ku mibano yabo, biva ku migenzo yabo, biva ku gushaka kwabo, biva ku cyo twebwe nyine twiyemeje vuga dushaka gukurikira itegeko rikomeye gusigarana cyane cyane abarayi muri Kiliziya ko tubisigura tuvuga ko bashinzwe cyane cyane gutunganya iby'isi bijyanye n'indwara, bijyanye n'imibano, bijyanye n'itunga n'iryo Rwanda gateka mwashinzwe cyane cyane mu gihugu muri Kiliziya. None murumva yuko uyu munsi tutagomba tusaba gusa gusabira abana natwe buri wese ujya atibuka ijeho nyamukiwe muri iyi minsi ya Pasika. None ko ndasabira abandi ariko nawe kugira ngo uko ushobora kugira ngo iryo barageza risubire kuvuga mu bihugu. Ntabwo rero tubisaba tugasabira tukaba atwumvire. Amen.